Nizana UEFA Champions League season kalmeka quarter final match ni khel anita a heta hian Portuguese club Sporting le Arsenal in machona gol khat lutin mikhwal team Arsenal hi sikhat fainan chaka golom chun hi minisum ko pakhat na a Kai Havertz sakhung ani he match hian Arsenal hian ball anchang tamzo ka ma se clear chance siam ero an har sat le Sporting point hun tha siam an olsam big lova in khel chungin voisari chau gol shot an neya voi thum chau Arsenal goal zone an pet Arsenal hian voi kwa goal shot na yin voi nga goal zone an peta he match hian voi som paruk chau goal shot omin voi riat goal zone an peta chance tha tamle tamlo atanga te chuan then khat be sei aphak lo mai thei ma se team pahni tactically anin be dan te kha amu noma Sporting hi player nei chezok an ni chungin an taima a an mani muala hian chakan tum le Arsenal goalkeeper David Raya point save thatak tak aneya goal khamin Arsenal achan him tumte po a omani Arsenal point goal kham an per ve thau boka Gunners hian chance thadang an nei ve boka wangin Sporting po hian goal tamjok an chhuat teu hle Arsenal tan second half minisam ruk pathumna a Zubimendi goal khung offside awanga an pomtak lo kha ui tham atlingin arin oma Victor Gyökeres kha atollet muang theta alo offside ta Martin Zubimendi khan penalty area pona tanga apet goal moite rengnen kha gola pom thei ningat sela signifain Arsenal hi chakni se chuan anma bak aol sam zual turania ma se goal khat bak an khung thei talavani goal lut chun hi hun pek bela lut ania hun top don hnaya lut ani awangin achua tu jok tan su le na turin hun om tam tok to lova kha goal kha chik taka en chuan tung season UEFA Champions League ka Arsenal tana goal khung tam ber ni mek Martinelli an veilam sira bola changa Sporting player panin veng masela mual lai lama atlan pui theita thawa ti chuan Sporting player dang panin an hnai chil main Sporting offside trap kara tlazep Kai Havertz tan ball thazet avora Sporting player ten Kai Havertz hi an ven mai ani ber mai veng tu nei lovin zalen takin ball asiam rema muang chang lovin apet goal zui Havertz tan khachuan pet goal lo na chi ani lo ti thei khopin a chance nei kha a tha a ma se khatianga chance tha nei tura mun all fing taka ahun taka ahno khat khan player fing ani zia alantirani Martinelli ball vor la kha aya tha khan Havertz kha pass dan aom chuang lo ti thei khopa tha ania chuwangin Brazilian forward hi faktel ngei tur zingami ani he match hian player of the match Arsenal goalkeeper David Raya thlan ania hei hian Sporting attacker lawom aom ti te chungchu Raya hian dangin Arsenal hi an goalkeeper in achan himna chen aom ti atifia ome he match hian Arsenal player unroll thar duom Max Dinhmun ain lana ani hian kumsom parukle ni som kwa pasaria upani chunga Champions League quarter final match akhelta ka wangin Lamin Yamal record kumsom parukle ni zani samsari pania upani chunga Champions League quarter final khel theino pangber record kha athai chia a Max Dinhmun hi Champions League quarter final match khel theino pangber anita ani Arsenal hi an Tlawm lo le ta ka wangin ti hian Champions League season kalmeka match som pathum an khel to atangin an la tlawmia lova voi khadro an nei ti lo chu voi som pani an chak fai veka an ni chau hi unbeaten record nei om chun an ni Gunners in Portuguese club an ngam shrim boka UEFA buasa in elna Portuguese club an ma chon na nung som pani atangin voi khat chawan Tlawm ti hian Arsenal hi an club chanchina UEFA Champions League tun ma a European Cup ti ani thin lai zong nen huam vekin he in elna hian quarter final an khelna nung pakua atangin first leg bi ka an Tlawm tamia lova voili chakin voi nga draw an nei Sporting hi an mani khel muala kumsang ni somni panga August ni somthum nuwa an Tlawm le na ma saberania club dang chak le theilo na muala Arsenal hi an chakani Sporting hian UEFA buasa in elna English club an ngam lo thin leya an ma chon nung som palia tangin voi ni chawan chaka voi sari an Tlawma voi nga draw result an lo chuak ani Sporting le Arsenal in khelzo hian Arsenal manager Mikel Arteta an soyin kahlim tak zetani Champions League quarter final a khwal muala le ngal chuta po hun rei tak mi khwal team an chak ngai tak lo na muala ngat kan chaka kahlim tak zetani ati in kheldanga Real Madrid in Bayern-in mi khwalin goal thum aluta UEFA Champions League ka hlotling tak team pani Madrid khopuya in machona hian Bayern-in an khel tha hun tirlama tangin ball an chang tam ngal Real Madrid hi mual nei tu jok ni ma sela an bet zoka Bayern laka an inveng uluk hle
ma se team huaisen ve an nia player po an nei tha ve a chu wangin ball changtam jok Bayern-in an attack ngar kara inveng na sa jok Real Madrid hian ball an chan chuna na takin an attack ngal mia zela chu chuan in khel ati mu nom zual Bayern hian Real Madrid lar hnung an sutlang hlei thei lova asira sutlang thei chin nei thin ma sela alaya an chupop zo thin lova Bayern forward Michael Olise a mu nom le peka Real Madrid left back Carrera san angam meu lavani Olise hian Carrera si apal tlang le mai thina ma se Rudiger le athian ten alai an lu lum tha a Bayern ball vor le cross ball an veng thei viau zel hun tir lama Joshua Kimmich ball vor thazet Hurricane an Upamecano tana asiam rem kha a thatte lul nen pet pial lo se a gol chiang khopang ti tur khopa chance tha goal nei taka chance an nei ania ma se center back ani langin Upamecano khan hun tha a khorala Carrera san goal line zone ve latangin a clear manani khamin hu khan clear chance Bayern hin an siam chok lei thei lova Real Madrid player Thiago back pass chual Serge Gnabry an apet goal box si lo nen Bayern hin hun thabik ti tur voi ni an khoralani German champion Bayern hin asira Olise le Luis Diaz mangin an nora alaya Hurricane ombok ma sela abula Serge Gnabry aomtela Hurricane le Serge Gnabry te hian center forward role play chungin free role an changtela chu an khela a mu theiani Hurricane le Gnabry te hi tlar malama anin lor chok zuta Serge Gnabry hian Hurricane hi pressing lama ake pa ti po a mu theya Bayern hian dam kor Hurricane hi an kep thiam le German club ro pui hian ball changtam jok dai ma sela gol khung na rem chang nei konga team pahni anin thlau lova Real Madrid hian Toni Kroos Casemiro le Luka Modric te anga in koprem lutuk midfield an nei ta lo hi an game a nge lo na lian tak pakhat ani ti alang non le mistake an nei fo mai ma se Vini le Mbappe te an tangka ya an goal bo ana a Valverde po a tholok polani Real Madrid hian Vini le Mbappe te fighting spirit that an tlan chakna an thiamna le an huaisen na an mangtang kai hleya Vini hi veilam sira omdeu berin ball akeng thei le fuwa Bayern tlar hnung ati buai fo Mbappe hi tlar ma a alai lu lum tu ni ma sela dinglam sira le alaya athen tona Mbappe hian dinglam apanemo ain potlet emo ani chuan Valverde an center forward role play in tlar malama alo omle man thlap thin ma se Real hin ball an chantam lo awangin counter attack atang lo chuan an nor thei meu lova heti chung hian player quality sang tak nei tanana na chu Bayern goalkeeper Manuel Neuer tan na haw tak an siam le thina Bayern hian goal an chua teu thin le heti angara hian first half a goal khat alut rama goal khung tu chu mikhwal team Bayern jok an ni Liverpool atanga an lak lu tlang nel ngal mai Luis Diaz mangin Bayern hian minisomli pakhat na goal an khunga he goal lu dan hi ngun taka en chuan Serge Gnabry le Hurricane tlar ma a alaya tal dun te tangkai zia alang ma sabera Gnabry an Hurricane ball passin Real Madrid center back ten anzar buaya Hurricane an ball achan khan Dinhmun le Rudiger te kha antol nung man to lova tichon Kane hian Gnabry pass lein Alexander Arnold tlan khaltu Luis Diaz khan penalty area a center back ten an cover man to lo mun ruak nei ta in Bayern ma a hroi puita ania Hurricane le Gnabry te awanga Real center back te phoizewa an om kha Bayern hin an mangtang kai hle hei hi first half chunga Real Madrid center back te Bayern in chiang zeta an paltlang an thia om chun ania goal an sual chua thei pha bok first half a hian Bayern hi an taima hleya Real Madrid po hi taima viau ma sela Bayern hi an taima jok ti lo rual an ni lova Real in ball an chanin an press ngal chara Real player ten zalen taka ball khoi kwal vel na hun po an nei thei lovani hei hi Bayern in an tangkai pui hleya Real hi abet jok ni ma sela counter attack a an hlawoma counter a chuan Bayern a in an attack ana jok ma se hun chan veya Bayern hi sikhat fain an chung nung ta jok ani second half a in khel an tan deuh chia tia Real Madrid left back Carrera san ball achang lai Bayern midfielder poimo Pavlovic an alak saka Michael Olise a pass zui Olise an penalty area atlan lu pui nuin penalty area pona om lawinda zalen vengtu nei lo Hurricane a passa minute somli parungna England striker hian adu ang taka pe thei turin mun all hun le engula neya moi takin a pet goal zui Hurricane nge ti le angaya a chan chu ball pet a thiam zia kha ama Kane ti Kane tu ani chuti rual chuan Real Madrid goalkeeper kha ti bot court wa ni ta sela chuan adan sakman mai thei
Hurricane he gola hian faklo theilo ani na pakhat chu Real Madrid defender te ven phak lawa rem chang zonga alawin siam rem kha ania hun tha anei thei pha second half tira Real Madrid hian goal chua bel ngal ma sela an khel retial tiala ma an sona mu tur awm zuya abikin Bellingham an lutir nuwa Real Madrid game in ma ason na sa a Bayern tan na haw tak an siam ta fau ani minute samruk pakhan na Alexander Arnold tan ball forin Vinicius Junior an auma Bayern defender Upamecano chesualin ball ataw na tok talawa ma se experience goalkeeper Manuel Neuer afim tahlawa tlungal mai lovin athei chin Vini laka engul khar zongin chet ala a Vini hian goalkeeper chau ma chon chunga achiam rem nuwa penalty area chunga tangin golama apeta ma se avan duai golpona goal ban nai taka bola kala Bayern an him sha mani he thil thenga hian Manuel Neuer kha faklo thei ani lova goalkeeper tha ani na alanga Vini tan khan chance thatak kha a ol sam lo pha mini samruk pangana Manuel Neuer bok faklakina khosalea Bellingham ball pass atangin Kylian Mbappe an Bayern goal lama apeta Manuel Neuer hian thazetin adan saka kha save zet khachu big safety ngei tlak khopa tha ania German veteran goalkeeper hi ala thatok leti alang non anuwa Mbappe bokin hun tha anei lea ma se goal zone apeta lawa Real tan ui tham atlingani minute samsari palina ero dinglam sira Real Madrid in Bayern an thiata Alexander Arnold berkherin cross ball nei narem chang nein mun all zaw angreng takaneya English defender ball pe thiam tak hian Mbappe tan cross ball nein France forward hian 6-8 box atangin apet gola Real hian second half a anin siam thatra sengin an sipur an su then Mbappe po Manuel Neuer an adang reng thei tabik lavani Vinicius Junior le Mbappe Barca Bellingham te second half a an munom zuala Alexander Arnold po first half a in second half a atangkai zualta ani Bayern hi an goalkeeper che thalo se chuan goal khat aya tam an chua arin oma chutiang khop chuan Real hian chance an nei tha a Bayern po hian goal ni aya tam khung thei tur khopin hun tha an nei tamani Bayern hian hun top don naya phei chuan goal ni tal khung bel ngei theina tura ngai rem chang tha an neya ma se an hmang tangkai zo lova kha an turangem o ati thei second leg a an result azirin khang chance thalatuk an uluk tok lo awanga an khoral te kha ui vongfong tling thei alani mai thei ma se he me cha hian goal dang alu bel tak lo awangin Real Madrid khelmola Bayern hi goal ni goal khatin an chaka tunari chuan Bayern hi lom tur jok an ni team tha huaisen tak veve an ni awangin in khel amu noma game atang thale boka kan meng rei thlon love goal shot voi somli omna goal zone a ringot po voi som pali loi an pet na match hi in khel mu nom atlingani engpo ni sela second leg hi Bayern khelmola an khel dona German champion hian ma shroisa chunga Real hi an mikhwal dona wangin an Dinhmun a thazoka ma se Real Madrid hian an lal lena UEFA Champions League a hian eng angin nge an beile dang ti hi mu chak omania goal khat margin chau alani awangin atu ve tan po in thada thei alani lavani he match a hian player mal cha thaber man of the match a Bayern goalkeeper Manuel Neuer thlan ani he match kentel thil then khat soibel talokila ni zana anin machon ma khan Real Madrid hi azonin match ko chung chu Bayern laka hian an tlawm lo towa chuta chuan Real hi voisari chakin voi ni anin drawa he an record tha an bel cha zel tur hi Bayern hian dangta in Real Madrid an chunga anin luling zual tur an tu dai tade uri kumsang ni sompani April thanuwa Bayern in Real Madrid an nele na masaberania ma se kan hriatel tur chu second leg result azerin he an chakna match first leg result hi ahlu in ahlumia lo theya double leg a khel turani awangin mabak ala oma Bayern hi an film khur thau alanga yani kumsang ni pakhat mei tha khan Real Madrid khelmola hian Bundesliga club an lo chak towa Kamihnu khan tun tum hi Bundesliga club Real Madrid khelmola an chakle na masaber ani Hurricane hian a career Champions League season khata goal khung tamber record goal som pakhat khunga sangni somni pali somni panga seasona sulnu anu chia kha ani rualta chi a career Champions League season khata goal akhung tamber record thar siam thei turin rem chang anei thata hle Hurricane hian Champions League match a khelna nung som pali atangin goal som panga akhunga English striker hi Bayana hian Ashiam Zualti Phadrua Lovin asul nu atang hian afia ta zel ani bere
Kylian Mbappe Real Madrid golam chun khung tu hi sangni somni pakhat somni pani seasona Karim Benzema an gol som panga akhung nuwa Champions League season khada Real Madrid player gol som pali khung tling le ma saberania sangni somni pakhat somni pani seasona Benzema gol khung zat kha a hnai ta le he match khelzo anin Bayern ka shoi tu Vincent company hian ti hian soin kan hlim tak zet Barnabewa chakrim thrim hi result tha atlinga hemia hian in ngat chungin kanin buat sai chunzom don ani ale pek chu kan home ground na ani to don bok anni kha voi tam tak an hlawom thin leya an quality te kha en ula an hlawom thin ma se ke ni po an tan hlawom takin kan om ve reng thau tuna chuan kan homa ngei chak tumin kan in buat sayang atia Real Madrid ka shoi tu Arbeloa hian soi bokin half time ma khan Bayern player te kha nai zual turin ama aya tight zual turin kanin shrila ma se second half kan tan deuh chau tin rang takin goal kan chua ma se second half a khan atam zo ka chuan ma kan so ne kan goal khung khan be se na min pe ani he zan hi talen nei thatak tak team lawom tak kan ma chon zan ani ati ani Zaninah hian quarter final khelma bak match ni te an khel chunzom ngal dona zanlai pel dar som pani le chanvea arwala khel tur niin heta hian Barcelona in Atletico Madrid an mi khwalanga PSG and Liverpool an mi khwal don bok heng match ni khel tur te hi clear log vele ta ila Spanish club pani ma chon tur hi soima saka neyang Barcelona khelmola Atletico Madrid an lenglu dona nia anni pani hi Champions League a voili anawin ma chon towa Barca hi voi khatan chaka Atletico Madrid hi voi ni chakin voi khat anin drawa anin ma chon to na hi quarter final match ha zel alani zuya tunchuma po quarter final match ha bok anin ma chon don anin ma chon to na chuan quarter final hun nia Atletico Madrid hi semi final lu zoka antang ve ve ya chu sangni som pathum som pali season le sangni som panga som paruk season ate khan ani heng anin ma chon to na voi li atang hian Barca hian goal thu man khunga Atletico Madrid hian goal nga an khung thung Barca hi Champions League no moi voi nga choi to an nia Atletico Madrid hian an la choi ve mi lo thung final ero anin pet kai towa ma se an la champion lavani team pani tun season Champions League an suang nu tlema zong hi soi kai le ta ila Barcelona hian match som an khel towa heta tang hian voi ruk chakin voi ni an tloma voi ni vek draw result an neya match som atang hian goal som thum khungin match tin goal thum khung tlingji angan ni ma se goal som pasari an chua ve thunga match tin goal khat point pasari zel chu ang ni in antlar nung hi aphui lova hei takhi Atletico Madrid tan be seiti san theina tur ani bok ome Barcelona hi passing skills nei thathin an nia tun season a hian ball and pass jong atangin za somriat pariat point panga adik thlapa an passing accuracy percentage hi asang angreng le ball recovery lama hian voi zathum som pathum ball recovery an neya tackle slotlin hi voi som nga paruk nain match khata voi nga point paruk zel tackle slotlin nei ang an nia tun season a Barca hian Champions League a clean sheet an la nei mi alawa match tin goal an la chua zarani hei baka hian yellow card somni pakhat an choi towa red card pakhat an choi to bok match som atangin goal som thuman khung kan ti kha heng goal som thuman khung dana hian penalty area chunga tangin goal somni palian khunga penalty area pona tangin goal nga an khung thunga an king puiten on goal voi khat an nei to bok Barca hian goal an khung dan enin penalty area hi an hlawom na ber mun ania penalty area pona tang hian goal khung tam lutuk lo ma sela theina sang tak an nei ti ero alangani Atletico Madrid hian tun season a match som pani an khel towa Barca aya match nia an khel tam zong na chan chu playoff round an khel wang kha ani match som pani atang hian voi ruk an chaka voi li Tlawm in voi ni draw result an neya goal som thum pakhat khungin Barca ain goal khatin an khung tama goal som ni pali te meu an chua to bok match tin goal ni chuat lingji angan niya Barca attacking play nei thatan Atletico Madrid laka goal khung hi harsa lautura angai pha thei hial ome chuwangin Atletico Madrid hi antlar hnung lama hian an film khur thar atul don ani hian passing accuracy percentage hi za somret paruk point pasari panga an neya ball recovery hi voi zali somkwa panga nein match tin voi somli pakhat point pani panga ball recovery nei ji angan ni tackle slotlin hi voi somsari paruk an neya match tin voi ruk point pathum pali zel tackle slotlin nei angan niya yellow card somni pali an choi to a an khel ro rum thin jiang ngai tu chuan ain om viau ome red card pakhat an choi to bokani Atletico Madrid hian goal som thum pakhat an nei atanga goal somni pariat hi
penalty area chung atanga an pet goal ania penalty area pon atangin goal ni chawan khunga an king puiten on goal voi khat an nei to bokani Barcelona ang thawin penalty area chung atang hian goal an khung tam fala chuwangin Barca tan po penalty area a phei chuan film khur zual le atu lang Zaninah tan hian UEFA ina a preview na atang chuan Barca tan goalkeeper John Garcia an bultan tura ngai niin Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, João Cancelo, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez le Marcus Rashford Barca, Robert Lewandowski te hi bultan tura ngai an nia Atletico Madrid lama hian Musso, Llorente, Jimenez, Hanko, Ruggeri, Koke, Alex Baena, Simone, Griezmann, Lookman le Alvarez te hi bultan tura ngai an ni Barcelona le Atletico Madrid te hi inrini zan khan anin machona khata khan Atletico Madrid khelmola in khelin Barcelona hi goal ni goal khatin an chaka ma se hria telatana tha chu kha me cha khan Atletico Madrid lam hian red card an choya player Tlawm jok an ni hnuwa goal te po an chhuwa belani chuwangin Zaninah hian Barca tan Atletico Madrid hi ne hnu tia lo mi khwal ngot a fin thlak don lova film khur takin atira tanga atop thlenga an khel atul dona Atletico Madrid tan po an ne lo hlim Barca laka hian phuba lak du na riu an nei hi film taka an lan chhuatir atul don ani Zaninah in khel tur dang hi soikai le ta ila France Champions League a champion line ni bok PSG and Liverpool an mi khwal dona anni pani hi Champions League a voili anin machon towa an la in draw ngai mi alo voi ni veve an chak towa gol nga veve an khung boka anin machon to na a chungnung jok soitur anam lawani Liverpool hi Champions League a voi ruk champion to an nia PSG hi voi khat champion to an ni thung team pani in season kalmek Champions League a result an lo nei to dan te hi soikai talokila PSG b khian match day khanna khan Atalanta semi final sopa Liverpool hin Atletico Madrid golthum gol nin an ne ve boka tichuan match day ni na Galatasaray khelmola Liverpool hi sikhat final Tlawm thunga heti la hian PSG in khwalmola Barcelona gol ni gol khatin an ne ani match day thumna PSG hian Leverkusen gol sari gol nin an sopa Liverpool hian match day thumna hian Frankfurt machonin khwalmola gol nga gol khatin an sop vele boka match day lina Liverpool hian Real Madrid mi khwalin sikhat final neya PSG ero an mi khwal Bayern-in laka gol ni gol khatin an Tlawm thung ani match day nga na hian Liverpool hian PSV mi khwalin Dutch club hi goli gol khatin an chaka Anfield a Liverpool an mual phawani kha heti la hian PSG in Tottenham mi khwalin gol riat luna me cha gol nga gol thumin an chaka ropui takin an comeback ani match day rungna Inter Milan khelmola Liverpool hi sikhat fain an chak vele thunga PSG hian khwalmola Athletic club machonin gol khung lavin ani ne tok ani match day sarina khan Liverpool hian khwalmola French club Marseille sithum final neya PSG ero Tlawmin Portuguese club Sporting laka gol ni gol khatin an Tlawm ani tichuan league phase a match day hnung ber match day riatna khan Liverpool hian Karabakh mi khwalin siruk fai te mewin an sopa PSG hian Newcastle United mi khwalin gol khat ve ve khungin ani ne tok ani tichuan league phase a Liverpool hian match riata voi ruk chakin voi ni an Tlawma point song pariat na yente bula pathumna a moran boka direct in run of 16 anin pet kai champion lai PSG ero match riata voili an chaka voi ni draw na in voi ni an Tlawma point song pali chop an nei awangin te bula song pakhat na ni in direct in run of 16 anin pet kai zolawa chuwangin playoff an khela playoff zo run of 16 paltlangin quarter final hi anin hlang kai ani PSG hian playoff first leg a khan French club Monaco machonin gol thum gol nia an hne hnuwa second leg a gol ni ve ve khungin ani hne toka in khel pani belbom atangin gol nga goli in Monaco hian paltlanga tichuan run of 16 a PSG hian Chelsea machonin first leg a gol nga gol nin an sopa second leg a sithum faya hne lein English club lian Chelsea hi gol riat gol nin an sopa phu takin quarter final anin hlang kai ani run of 16 a Liverpool hian Galatasaray an machon thunga first leg a sikhat final Tlawm ma se second leg a Liverpool hian silifaya sopin goli gol khatin Galatasaray hi an paltlang ani anni pani in machona achak jok hian Real Madrid le Bayern-in machona achak jok an machon chhun zom don awangin semi final lut tan po kong a haw tak chhun zom don ani team pani tun season a an statistic hi soikai vele talokila PSG hian tun season a match song pani khel to in gol somthum palian khunga match tina gol ni point pariat pali zel khung ang ni in gol song pasari an chhuat to thunga
match tin goal khat point pali pahnih chuazi angan ni passing accuracy percentage a hian za somkwa pakhat point pahnih panga an tlina passing lama chuan anni aya accurate an omri lovani ball recovery lama hian voi jali somsari pakwa an recover towa match tin voi somthum pakwa point pakwa pahnih zel ball recovery hi nei angan niya tackle slot lin hi voi somriat pakhat nei to in match tin voi ruk point pasari panga zel tackle slot lin hi nei angan ni match som pahnih an khel to tang hian match kuwa goal an chua match thuma an goal veng hi min clean sheet an neya yellow card pakwa choi to in red card pahnih an choi to bok attacking lama goal an khung somthum pali atanga somni pariat hi penalty area chunga atanga an khung ania goal rukdang hi penalty area pon atanga an khung ni in penalty area chunga an hlawam viawa penalty area pona po hian ven viau an ngai ani English club Liverpool hian tun seasona match som khel to in goal somni pali an khunga match tina goal ni point pali zel khung ang ni in goal kwa chau an la chua match som an khela tanga achan ve match nga an goal veng himin clean sheet an neya match nga danga goal an chua thung an passing accuracy percentage hi za somret pasari point panga ania asang viau na in PSG an phak lo deu ball recovery lama hian voi zathum somkwa pali recovery nei in match tin voi somthum pakwa point pali zel ball recovery nei angan nia tackle slot tin hi voi somli paruk nei in match tin voi li point paruk zel nei angan ni tun seasona Liverpool hian Champions League a yellow card som pahnih an choi towa red card an la choi lo thung attacking lama hian goal somni pali an nei to atanga goal som pasari hi penalty area chung atanga an khung ania penalty area pon atangin goal ruk an khunga goal khat dang hi an khing puitena on goal an nei ani PSG le Liverpool te hian penalty area pon atangin goal ruk ve an khung towa chuwangin penalty area chunga ani emo penalty area pona ani emo an hlawam tok ve ti achianga chuwangin film khur taka an inventon atul don ani anni pahnih in hmachon tur UEFA ina a preview na atang chuan bultan tura ngai te chu PSG a hian Safonov Hakimi Marquinhos Pacho Nuno Mendes Zaire Emery Vitinha João Neves Desire Doué Ousmane Dembele le Kvaratskhelia te annia Liverpool lama hian bultan tura ngai te chu Mamardashvili Frimpong Konate Van Dijk Kerkez Szoboszlai Gravenberch McAllister Florian Wirtz Salah le Ekitike te anni PSG bi khi in elna sang-sanga match an khelna hnung paruk atangin voi khat an tlawma voi nga an chak thunga an match khelna hnung ber hi League 1 match ni in Toulouse an mikhuala gol thum gol khatin an hne Liverpool hi match an khelna hnung paruk atangin voi ni chawan chaka voi khat draw nei in voi thum te meu an tlawma an match na hnung bera hian FA Cup quarter final match a Manchester City machonin silifai te mewin an tlawma an mual phau le Zaninah hian PSG laka Liverpool hi rin lo zok an nia achan chu tun season hi an man chiat em wanga nia ma se Champions League bi kan en chuan league face a PSG chunga Liverpool hian oma chuwang chuan season mang thalo Liverpool hi PSG tan tongpong zuam ngochi an ni big don lovani anni pahnih hi season masa po khan anawin machon towa run of 16 match ni in khati lai khan Liverpool kha league face a te bula ma hroi tu champion tura rin lo zinga mi an nia ma se run of 16 atangin PSG hian an petla a tuntuma hian Liverpool hian phuba lak na rem chang an nei dona PSG laka hian Tlawmin an tlanon le ani nga chuan Liverpool tan hian ana zual thei viawin arin omani chubaka chuan Liverpool tan tun season a UEFA Champions League no moi ti lo hi chu champion no moi be sei tur danga om to lova Champions League a hian PSG hi an paltlang zo lawani chuan tun season hi champion no moi choi mi lovin an tluan don ti ila kan sei sualin arin om lovani PSG hi chu twal chunga in elna lama an cha tha a te bula ma hroi tu ni in an champion le ngei po arin oma Champions League a po hian champion tura be sei san zual zinga an latel ani engpo ni sela Zaninah hian in khel munam kan mule ngei tura ngai ila team langsar in machon ani pialama UEFA Champions League ania chuta po quarter final match ani awangin in khel a munamin atang at thina chungte awang chuan in khel munom abe sei ngam var ani ole khatichin khatun tuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se